Kapinantiku tetap ang rangewe. Utun na nandiyan lang ang guruku. Magkada, iya gari elok mencari FTV Kasturi. Topak lupa huli ang rogo. Tutut, 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 tutut. Ini mak lupa dulu. Mak lupa apa ni penonton. Magkada guruku, Sahir, itu na mencari rumah Kasturi. Sama nasa timan mereka suku-suku ka isbatu. Penonton. Iya. Untuk ko na natin guruku. Magkada guruku. Sahir. Yang pementri kuri panggungin. Hormat ko kari juri. Apa kata ka? Hormat! Gerak! Sir. Ini hormat pakeru. Hormat papakui. Penonton. Iya. Situngan na. Ang buku. Para kasabi. Iya. Nagkabuli ka masikola. Suruh ka lang kamalalo. Papadra sabi. Sahir. Sir. Ingirangin na. Nagkagaling alo sa mo. Iya ako. Di pasi-pasi bayuko. Ang buto na ako pala masikola. Magpikiri ka. Bijik ka to rin. Hindi naroon to sa pino. Biasa to sa tumangin puro ka rin sa piko. Nasaba, di nagka-resura ng boka. Di nagka-rejeri ng boka. Ano ito nagka-chip alina? Macam-macam mo manatolo ka. Enapa kasi iya. Itay na ini. Nama ko yung topa. Kalau po topa ka dyan ko. Itay na Sisi baru to orang matuan rin. Nagpana sa ko. Ada itu yang jadi sapi. Iya ego. Depa kakak HP tercipta untuk sapi. Napa ero sapi ko penonton. Magbuta-buta to ang tikinuma. Maka sapi ko magkalinada. Maka pacicinika. Pikir ini sila dengar atau kemainan upare manengka ne mau si aruna kata si kaji sabiku na puji makale bono risiko na bakena na pamakelo Ayuh kena kasih senengku dari kuriaera tahu ripoling hatiku siaga tentara kata si kata sapiku narik kurumpai julingan beta kak udah dulu dia tahu lalu dia tahu tapi penonton dari semua dari kemudian di samping mereka kesina bauna Muhammad nah itu yang ada kurimalu si kayu bauna riasin na minyak